Swastiastu. Inggih dedane semeton sadedahat uang yang titian. Muali malih picunduk sareng titiang Nyoman Suwija, dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Ringgalahi sane becik puniki titiang malih cunduk ring channel YouTube Indek Pepelajaran Basa Miwah Sastra Bali. Titiang jagi nguningayang Sumatera indik sapunapi rikala arin-arin titiang para daud runi duwe kejudi ngenterang parikramo mebasa Bali utawi kenikain dados MC basa Bali sane kewastanin ugra wakya ring bahasa Indonesia mewasta pembawa acara. Itu dane sadedahat uang yang titiang janten sampun sane kejudi biasane kepilihin para yewana dadruni sane jegeg bagus yening lanang sane ganteng bagus keanggen yening istri janten sane ayu sane jegeg cantik keanggen. Jadi selanturnya nih pinaka ugera wakya mangda kedasari nanduk kewikanan, kepintaran, mangda anak wikan, anak peradnya, anak duweg, ring bahasa Indonesia anak cerdas. Duweg punika duaning jagi ngenterang parikramo me basa Bali. Pastika mangda uning ring ketatuaning tate titi baos Bali sane becik sane patut becik miwah patut becik nyane manut tata kramo angah unguking basa Bali. Patut nyane mangda seluwer sane kebawasan mendasar kepatutan menawi patut ring lafal ucapan basa Bali sane patut imbami wenten kuruna lugerayang sareng lugerayang jantan ucapan sane patut lugerayang titiang ampurayang nenten nenten je ampurayang purwa kaning iwang yening kebawasan purwa kaning raris pinangal iwang yening daduaning sane patut tanggal Masehi. Raris wenten sane maosang molarapan. Duaning tulis sane malarapan kebaos taler iwang. Presida ya diastun ke surat prasida ucapan lapal sane patut presida. Mangdani nenten jamandeni nenten kadiasa punika. Napi mawinan taler mangdu wikan ning ring anganggo basa Bali. Duaning biasane pengenter acara ugra wakyane punika mangda presida ngeraga makarya naskah MC naskah ugra wakya. Nika. Lalu sejaba punika mangda cekatan duaning rikala ngenterang parikramo sane kebaos formal utawi nenten formal sering ring penamanya nih wenten perubahan mendadak menawi patutnya nih pelungguh bupati sane ngerauhin sane durus rauh sekda sane durus rauh menawi kepala dinas patutnya nih gubernur rauh bisa kepala dinas pendidikan sane rauh kadiasa punika yen wenten powah-powahan kadesa punika raris nenten nuning ring basa Bali sane becik sane patut napi sane anggen nguwahin ngowewehin atuh nguwah janten mangda uning. Selanturnya na idedane rikala jagi ngenterang parikramo duaning pajang ngenterang parikramo sane kewastanin resmi mangda uning dumun napi dudonan parikramannya nih takena ring panitia ring perwartake tunas susunan acara utawi dudonan parikramani
Sampun lari suning ring dudonan parikramo, sampunang lali nakenang ring panitia. Sira-sira kewanten sane jagi rauh patut aturan pesungkeman, penghormatan. Undangan pinih luhur, undangan tertinggi sapa sira. Selanturnya nih sira kewanten sane jagi rauh mangga becik antuk matur-atur pesungkeman rikala mabahan atur. Rikala purwakan naskah Ugrawakya. Nah, wau raris pengelaksana. Raris rikalaning pacang ngemargiang sedurung utawi sesampun rikala ngemargiang pailen parikramo nenten dados nervous, nenten dados demam panggung. Ilingan nginum toyo dumun mangde nenten grogi kabaos, pastike jagi wenten deg-degan riantuk jagi pulih amongan, pulih tugas sapunika. Nah itu daneri sampun presida makarya naskah raris menawi wenten gladi bersih gladi resik rikala gradi mangda presida ngerawuhin ngacokan kuning ngadungan sareng panitia mangda acara sane jagi kemargian memargi antar paripurna. Raris mau ngelantur di kala penemonnya nih utawi ring ariha kebos mangda nenten telat pengerauhnya nih nenten dados Ugrawakyane telat senistane malih tengah jam parikramo jagi kekawitin iraga pinaka Ugrawakya sampun wenten ring genah parikramo mangda tenang mari jebos ngemargian karya pinaka Ugrawakya. Selami mebaos mangda nguratiang bahasa tubuh kebos. Wiraga sapunapi semitan dewi kenyem dewi rikala ngeraos sapunapi istilah bahasa Indonesia pandangan mata tetua leliak sapunapi raris napi ke patut makenyung makenyem manis raris busana dewi talar kanutan napi ke ngenterang parikramo resmi adat Bali budaya Bali agama Hindu napi ke ngenteran parikramo sane resmi nasional janten busana dewi patut keanutan. Narade sidedane senedahat uang yang titiang menawi jagi ngenterang parikramo pemungkahan wulan basa Bali mungkin titiang ngaturang imbe upami wenten penyangran wulan basa Bali ring kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Silih tunggil mahasiswan titiange jagi dados Ugrawakya mebasa Bali. Sane jagi rauh pinaka undangan pinih luhur inggih punika rektor. Duaning rektor jagi mikenin sembramo wacana sepisanan jagi mungkah parikramo penyangran wulan basa Bali. Titiang ngaturang imbe kadya sapuniki. Kalau munggah ke podium utawi ke panggung sedurung mebaos nenten dados malih ngecek mic napi malih ngupin-ngupin upamine ngupin-ngupin mic nenten dados iraga mangda yakin percaya mungwing mic sane keseagaya ngulih panitia sampun siap paki sayaga presida ke angin dan perlu ngetok-ngetok napi malih mebaos cek nenten dados malih upami ri sampun mabaos yening nenten muswara wantah onang kewanten yening nenten muswara urung mabaos mangda panitia munggah mecikang mic sapunika nggih kadya sapuniki inggih titiang meunah suratya nidedane riantuk parikramo jagi kekawitin sane dahar wang yang titiang Belenggu Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
para wakil rektor, miwah para dekan sejebag Universitas PGRI Mahadeva Indonesia, sanedakat uang yang titiang dalam. Bapak Ibu dosen sane presiden ngeraukin, para ketua program studi senat utawi BEM mahasiswa, sanedahat uang yang titiang dalam. Bapak Ibu guru penuntun pemilet lomba saking suang-suang sekolah sane presiden ngeraukin, sane kusumayang titiang pemekas hari-hari titiang para pemilet wimbo karo ulan basa Bali warse kali tali kali likur sane dakat uang yang titiang. Om Swastiastu. Sedurung lantur ngiring dan surut-surut ngaturang ngerasa pengayu bahagia majang ring-ringi hidesang yang widiwasa doaning sang karing asung kerta warul gerahan ide mawinan ide dane sarang sami kena rahajen presiden ngeraukin ngemiletin parikramo pemungkahan bulan basa Bali warse kali tali 23 rahinane mangkin megenahi kiring Gedung Serbaguna Universitas PGRI Mahadeva Indonesia. Ini dane salam sami senedahan uang yang titiang sedurung lantur ngiring piar sayang atur penyangeran titiang meruput tari penyambutan tari penyambramo sekar jempiring kentan nggih. Titianunas majang ring pergina miwah pengerawit mangde ngawitin inggih durusan. Sampun wenten tarian sekar jempiring menawi nyanger utawi tari kebesaran universitas keanggen durus kewanten. Usan sampun tarian punika inggih dedane sareng sami senedahat uang yang titiang sedurung lantur senesiosan titianunas sareng sami mangde ngadeg Rianto jagi kelanturan parikramo puja pengastuti jagi kainter oleh silih tunggil mahasiswa dewi. Sang medewi amongan inggih galah katur. Munggah dari sane jagi ngenterang doa mo basa Bali sane muaste puja pengastuti. Sampun urusan doa ngelantur mangkin. Idudane senedahar uang yang titiang sering mangkin parikramo kelanturan ngantuk nemangan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Titiang nunas ring sane medewi amongan mangde ngawitin. Sampun munggah dirikin sane jagi menterang lagu kebangsaan. Urusan lagu punika lantur. Idane nasitiang ledang mewali melinggih. Duduk kembali melinggih sampun parunangan sami. Acara selanturnya nih inggih punika atur piuning saking Manggala Prawartaka. Anu punika Bapak Doktor Inyoman Sadwike M. Hum galah katur pami Pak Sadwike dados ketua panitia. Enggak sampun membahas atur piuning punika ring basa Indonesia laporan ketua panitia. Ye sampun urusan tedun muali kegenahnya nih. Inggih dodane sareng sami perpilat sanedahat uang yang titiang parikramo selanturipun inggih punika sembramo jana saking Rektor Universitas PGRI Mahadeva Indonesia. Antu punika Bapak Doktor Imade Suwarte SHM Hum inggih durusan. Munggah Bapak Rektor mepice sembramo wacana kata sambutan sampunan bau sango darmo wacana nenten. Sembramo wacana ini pemungkahan ulan basa Bali. Raris sepisanan dan punika katurang galah mungkah parikramo. Bos Pak Rektor belarapan asung ide sang yang widiwasa rahinane mangkin rahina ini iki tanggal puniki pemungkahan
Penyanggeran bulan basa Bali warsa kalih tali kalih likur bungkah titiang resmi. Ye menawi kejinayang non boleh diwawane dan pun antuk pari ugur wakil ke sinahan antuk nepak gong. Nah, nepak gong raris sampun jawab ping 3 ke tepak ping 5 sampun kebungkah resmi raris Bapak Rektor putang atur baos melarapan para mesanti. Gilantur raris ingin dodane sareng sami sanedakat uang yang titiang sedurung puputan titiang parikramane puniki jagi uningai yang titiang nguing genah pengelaksanaan lomba utawi wimbekare. Keping siki wimbekare nyurat lontar megenah ring ruang siki Fakultas Keguruan Miwah Ilmu Pendidikan megenah ring lantai 3. Raris lomba Masatu Bali iriki malih bos ring gedung serbaguna. Lomba Mepidarto Basa Bali megenah ring gedung Reda Gunawan. Raris lomba ngewakien puisi ring ruang Paseban megenah ring sor. Miwah selanturnya yening indik cabang utawi bagel lomba akeh durus kecarce suang-suang. Puput sapunika raris ingin dudane sanedahat uang yang titiang kadiasa punika titiang presiden ngenteran parikramane puniki. Menawi teh wenten atur titiang sanenenten manut ring arse lugrayan titiang Monas Agung Pengampure. Matur sukso matur ring uratian idedane inggih puputan titiang untuk para mesanti sapunika sanengenteran parikram. Idedane sanedahat uang yang titiang kadiasa punika titiang presiden muningayang sapunapi tatek krama rikala arin-arin titiang paryawana duwe kejudi ngenterang parikrama mebasa Bali. Mogi-mogi wenten pikenohipun inggih puputan titiang untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om